Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Kupam Nadarwa hame yagamel kasnam kamasre malating lambile ulgol be tomi utragan ratani Jesus Christ and binyan madlagi bob chami bazok ke barok away. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Namarga Jingisynei-blei Bakhuid. Tôi sẽ yangi badai bapang kibashito. Kublai Bakhuid. Kublai bermor, kublai bimjunam. Tôi sẽ yangi badai kutai barok away. Kublai Bakhuid, kublai bermor, kublai bimjunam. Tôi sẽ yangi badai kutai barok away. Kublai Bakhuid, kublai bermor, kublai bimjunam. Tôi sẽ yangi badai kutai barok away. Kalitani jang Jingisynei-blei. Ku Jingisynei-blei ku bakarsoi nakasyadang upabang jukod. Tôi sẽ yangi badai kutai barok away. Ku Jingisynei-blei ku buram bakhlautang. Nia roi ka singkrav chongmi. Ka jubak ngasanya ame. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ku jingmayabang nasyampang. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ku polio bakarsoi nakajingmaya jang Trinity Bakhuid. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ku ba omla ban syampang daki beruni daki angal. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ba mi nakajing bakajing keman. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ku ba khamkor ban ya kabaleng. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ka talon ki kam phla bakajing phla baro. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ka ba kentup ya ka perthai baro kawai. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei balawan hias ya ka perthai ya ka dor katin balawan longdo. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ba mi nakadingmong kadon nudu Jisu. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei badan napo kadon nudu Jisu badap dang Jingisynei kamtam kinangpo. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei badan haka Ïukharist Bakhuid. Nga shania Ku hami. Jingisynei-blei haka baseng ya kabalang Bakhuid. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei haka baptisma Bakhuid. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei bapilman hak yengi. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei basinran ka Invention. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei bakadop yengi kamtam matmer ka Jingan. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ba ayengi ka Jimbane ajunam. Nga shania Ku hami. Jingisynei-blei badan rekat barni haman ka benta ka Invention. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ba yadayeni nakading dujo. Nga shania Ku hami. Jingisynei-blei ka atyar ka Jingpla ka bamot kinang po ba edonur. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ka Jinglingo ki angel ba ka Jingbam la syampang ki dukhuid. Nga shania Ku hami. Jingisynei-blei ka bam la syampang da ka Jingmaya ublay. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ka basay na ka Jingjinjar baro. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ku tulong ka Jisu bat ka Jingkamanchungi. Nga shania hami. Ku Jingisynei-blei ka bakhot ini na ka Jingim
Naga Jisu da shaga Jing Embashisha. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kabakan thopia baro akimati chungu. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kupan sihat jang baro kijing tha ublai. Ngashania Hame. Jingisynei-blei hakaba baro iyo jingisynei. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kujing tian pathang tam kitu kibaling aman siang. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kujing kerman kitu kibadu jing kerman. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kujing jatha kitu kibashal jar. Ngashania Hame. Jingisynei-blei kujing pelai na kiklang. Ngashania Hame. Kusna berko om batui na kadon mujung Jisu banong kathmai ke jingisynei. Ngashania Hame. Kusna berko om batui na kadon mujung Jisu banong kathmai ke jingisynei. Ngashania Hame. Kusna berko om batui na kadon mujung Jisu banong kathmai ke jingisynei. Ngashania Hame. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, we place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We place before you our diocesan Longstoin, Bishop Gilbert Marvin, all the priests, religious, and the faithful. We surrender before you our retreat center and all its forthcoming programs, and all the programs of this year. Jesus, we ask you to bless each one of us. Bless our parish, all our parishioners, and all the programs of our parish. We bless you for our school, our teachers, students, and their parents. Loving Jesus, we place before you our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. Unite us together, Lord, in your love. Let our presence in these centers bring blessing to the people around. We surrender and pray for all those asked our prayers and all those who we promised our prayers, especially all those who are joining us in this online service. We ask your mercy upon all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many. We ask your blessings upon all the persecuted Christians in all over the world, those who are destroying, especially those who are suffering because of their faith. Our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, MD, UP, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, Manipur, and different states in our country, India. We pray for all those who are sick, those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, heart, kidney, and liver problems, those who are in ICU, those who are at the point of death. We pray for the warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Iran, America, and all other countries, those who are involved. We pray for the childless couples, the jobless people, the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We pray for the people, all those who are wandering, especially the children, those who are wandering in the streets, those who are no one to look after, those who are abused, those who are kidnapped. We pray for each one of us, all our family members. We ask you, Lord, to touch and heal everyone, all those who are sick at home. Once again, surrendering each one of us at your feet, asking your mercy and blessings upon each and everyone as we praise together. Hallelujah. Hallelujah.
siêu Bakhuid. Kumagalaw ng kumamit ng kumagalaw ng kumagalaw. Tuhan Bakhuid ang Jisu. Tuhan Sngi. Wala ang nagtastan. Tuhan ang tajin. Ba, Tuhan siêu Bakhuid. Yesus Kristus. Jinam lajinam.